پشتی دو هایوان جه راگرتنه جاردن سالمو نایف نابن خۆتۆ مارکردن ji bo çavdêriya civakî. Failên xwe radestî li şina taybet dikin. Bi dawî îlana karên wan ser û sîmayên herduwan diguherin. Ji ber jiyana nava kempan perîşan dibînin. وما في رعاية اجتماعية مرة تشيكنا هم بلنغاز نا شغل نا عمل نا راتب تستغنينا وعالم بلنغاز كتشي بكن قالك يا خنجر راستي هي ما حكومة العراقية هاي زوج مرة تشي بكن خد نزيكا دو هايفا فايل البام المال وهرم الهيفي ومبيو نتهات ايرو هاد مرا خد افا قنجو ما بس ما افا قنجو Li gorî yasayên Wezareta Karî ya Iraqê moşa ji 125,000 heta 175,000 dest pê dike. Du mahî biryar li dijî awareyên şingal hatbû dan ku nabet bibine xudan mûça tene vegerine şingal. Lê ew biryar jî hate hilweşandin. اللي 2022 قرارك دركتش وزارة هجرة ومهاجرين هكا يك نافي رعاية الكامبانيا تتشكرين بل بشتي سردانا بالرئيس كاك محمد خليل ممثل ديال الشنغالي سردانا وزير العمل كري الحمد لله موافقاني والفرجي ونهور كامبا كبرتو دس بكرينا وتشمشكو شاريا ومامرشا خلاص كرينا وان شاء الله ايسيانجي خلاص كري ان شاء الله يك نامين الداخلي كامبا وخارجي كامبا وأما الفر الخصمتا خلقي خدينا هر تشتكيها به ومكتبها مشكفة كريا بيشتو 4 ساعته. Di nava 15 kembên awarên şingal tîmên taybetên çavdêriya civakî digerhin ta ku du mahî nehên. Şingalî jî jiyanan wiha perîşan dibînin çunkî nava kempan herî karî jî kêm bûne û kes herî kariya wan nake. بتری 18,000 آوارین شنگال دناوا کمپا و دروی کمپا و بنا خودان موچه چاودریا جواکی تاوی کو هولن بردوام هبون کو آوارا موچه وار نگرن لنها جاردن دست به تومار کنن ناوا هادیه کرن و خلق جناوی خود نویسا مار شنگالی کردستان 24 کمپا کبرتو